Hello students, sungtini sini live process sabtani part 3 na sung janglaya na. Hingke tini je topic omongka types of heterotropic nutrition. Hingke sungto pulyano porlai tongai mani modes of nutrition eba types of nutrition sung ajaga saimang kaje dui rokomni types of nutrition tongo autotropic nutrition kaisa heterotropic nutrition kaisa eba tabuk sung saimang kaje autotropic nutrition ka emon nutrition je jaga organism nijino food slamano nijino ipono utilize khayo tai bini example sungkha plants algae bacteria etc and etc kino tai isa rokomni nutrition botonga amno sungno heterotropic nutrition ama amno kahwen bujogoi dekha je heterotropic nutrition kha ajaga je tongnai je organism je heterotropic nutrition no je follow khani organism rok buino oino organism no ama plant phanungthun animal phanungthun bono consume khai bo mane bo nijno nutrients mane nau kai sung autotropic to sung ulo nailiana tauk pilya sung heterotropic nutrition no kisa details of por lagena puila sung saimana nanye je heterotropic nutrition phano koi rokomni heterotropic nutrition tongai man okay tak nailiana puila ja phayo first type of heterotropic nutrition phayo saprotrophic second type of heterotropic nutrition phayo parasitic third type of sini heterotropic nutrition phayo holozoic let me just highlight it oje tin rokomni je nutrition no je samane saprotrophic parasitic te holozoic baru jotono types of heterotropic nutrition tabo sung puya bujilaya heterotropic nutrition ni bising panno saprotrophic nutrition tamno hin ingko jaga ni next line phaikia jaga sijak tongo nutrition in which organisms obtain its food from important dead and decaying organic matter such as dead plants, dead animals, rotten breads and etc. There are many things maneno je organism ro eba je kathang jinis ro jodi no borok nutrients eba je chamung jodi no kuthoi tai soknai manini hoite na khake am kasai soknai mano amo bufangwa phangpano eba posu pakhi pano eba kasai ni no sogui tongnai ruti phanang mano amono sanai organism rok no sung boni je nutrition no sung tamni hannai sung hannai saprotrophic ngo jaga hanman no example best example kosok kuthi kosok no sanali sabba iko vulture vulture no hanman sikru but ngo jaga sana klayo omo completely wrong vulture eba je kuno kasai ni je kuno animal mane borok kosok kuthoi kusumno saha mane no borok saprotrophic directly ngthaiya kintu je saprotrophic nutrition no tongnai je animal eba je plant hinsanai ro plant to inya sorry eba je kuno organism borok directly bongni bukhukti borok saya borok sao byangti borok sao bongni yarangti emon organism je kuthoi kosok no bongni yarangti jorina saha ngakai a organism no sung boni nutrition no sung hnai saprotrophic so amri pore sung nailiana bini example oja example pulyar jaga fungi jemon mikumu oja pulyan sijago like mushroom mane mikumu ambro sijago molds mane bakuma ambro sijago yeast ni bapara anor bai ulokok salayana ta pulyasang focus khena mushroom tai mold ni bapara tabo ko je mikumu tai je ni bakuma ni janai borle perba bor to pero ne jago bor asayo bolte pero ne jago bor pero je jaga kuthoi jinis je jaga kosok jinis amo kasai nini blai kosok bufang kosok kuthoi kosok
এবাখাই নি জীব জন্তু মানে পশু পাখি পানা কসক আ জাগাও বরক পেরু বরক পেরি জাম খাই বরক যে কসক কুসুম কথৈ জিনিস ন বরক বনি ইয়ারং বাই কুসুবই চাও জয় নাম দেখে সাহা খাইছে বরকনি যে নিউট্রিশন जों सेप्रोट्रॉफिक नि होननाय बहुक बाय जानाय सिग्रुकनो जों जीवनफानो सेप्रोट्रॉफिक होनि माया आमफोर फायो जागाते ब अर्गानिजम जेमनि अ जागा सिजाक दङ बैक्टेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओंखाय नों ताबुक आबोदरम नादि सेप्रोट्रॉफिक निउट्रिशन तंनायखा फानजाय ताय बैक्टेरिया एमनेते बतंगो आम जोंल' क्लास 11 आव थाङै जों ते पढलायानो सिनि क्लास 10 स्कोर नि बगै दिस इज मोर देन इनाफ ताबुक जे सेप्रोट्रॉफिक निउट्रिशन थानाय जे अर्गानिजम जेमनि फानजाय ते बैक्टेरिया बर्न जों जनरली सेप्रोट्रॉप्स नों सेप्रोट्रॉप जुनि होननाय खबरनो नों डाइरेक्टली होनमानो सेप्रोप्स एबा खै नों बर्न होनमानो सेप्रोफाइट्स अ तीनटा वर्ड न करेक्टली डिफाइन खयो सेप्रोट्रॉफिक निउट्रिशन थानाय organisms रकनो so सेप्रोट्रॉफिक निउट्रिशन साबतं एग्जांपल दि नों होनमानो सेप्रोट्रॉप्स एबा सेप्रोप्स एबा सेप्रोफाइट्स बर्न जों तेबो डिटेल्स साना थाङाबा ओंगा फानजाय ओंहानिनि बैक्टेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा फानजायनि बिसिङाव फाइगा मशरूम फाइगा मोल्ड फाइगा यीस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आमदेखे जों एक्सप्लेन खायमानोता ओके सो जों कन्टिन्यू खायलेना नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आमंखा अजा सिजाक दङ तामने आमंखा पेरेसाइटिक ताबो जा ताम सैया बिन बेफोर संगिजा पडलायानो न्यूट्रिशन इन व्हिच organism derives its food from another living organism called host organism without killing it ongisa mujnar de tamni saka parasitic nutrition bo heterotropic no karon nakai je parasitic nutrition thane organism rok borok oina organism ne hoite sao kintu bor bahige sa hangake mora a organism ni bosak bisingo eba phataro tomi borok sanai te saoi borok emon babe sao jate o je sajangnai je organism je sajagai tonai organism thubo thैया amage saota o je sajagai tonai organism no sungtamni han host organism ne for example is example do na kirmini cherokni bohoko generally kirmi tongo kirmi tam khai kirmi je jaini je chamung no boje jesepon chathun amo boto bu baisai rohor bohoko thanga pore bu sao thango kirmi rok tam khai bin sajaga akhujak je daw bin sorio thangtai klaini je food eba je chamung no kirmi rok sawi khiru কিন্তু এমন ভাবে উচাইয়া যাতে ও যে বরক এবা যে ক্লই এবা যে চাই ব থৈ থানান কিন্তু রামাই থানাই মাখে হাগো অজাগাও ও যে রামাই থানাই চাই খাঙ্কাই অজাগা হনজাগো হোস্ট অর্গানিজম যে চাওই তংনাই যে অর্গানিজম যে কিমি নি মানে কে বরং কা তামনি হনজাগা বরকবা প্যারাসাইট নি হনজামনাই তাই আজ এ প্যারাসাইট রকনি যে নিউট্রিশন নহকা আং হননাই parasitic nutrition ta ang bono ma hnai heterotropic nutrition karon hake borok niji food slame buni thani sao goza sung tabuk examples na liano oja example jak tongo parasite bolta anon kirmin example simis romani am sara tongmano fanjai je mushroom eba je nini mikhumu waisu jemon nung ringwa mungjago mane khaiswa khangjago khaiswa samni bagingba enggo o fanjani bagini eba je mikhumuni bagai borta khani bahanno sao ga hisab te boro parasite klayu ampre mono bacteria ko ma bacteria tong jenni sorio habini no rupro no sawi ne e boro parasite ni khobjak amsara bufang emon bufang punyo tongo jemon for example o sija tongo cascata reflexa omno generally sung english by nga ke general english by sung puno mr bell ni no nor class 7 porikha uni bepare mr bell eba cascata reflex atamo jonno saimana nga ke nor nukja kaham no amo with simple words ang no sawana thai sorry boroi bufang no jaga lama no thangnai ke sorogo thangnai ke boroi bufang kaman tongo boroi bufang ni sakabo nor nugana kormo ke bkhnai ke klai tungmani
amno bangla bai to sormalota ni no english bai ngake mona mrbl ni no scientific eba biological english sampuno kaskata reflex ani no tak bobo emon plant je niji food slamaya bo autotrophic nutrition okri bo phayo heterotrophic nutrition ta amon bisingo heterotrophic nutrition bising pan boro phai parasitic nutrition tamni bagai hingake bo oino bufangni sago gosawi se a bufangni sathaino se bo saw amaita ga amsara ni animals eba je jib jontu tai sabdong je parasite ni hinjana aja phaikya seijaka plasmodium puniya non je malaria engrunai je jib je jibanu eba je microbe yamnon se tamhon plasmodium ni no bonin choribo habinin thuino chawin na malaria ru kebo parasite hisabte amsara phaikya round worm mojago sorry kisa disturb thaga jaga belno seijak tin thaga sorry ga je round worm ni hinjana boro tamba boro kai kirmi kotor ni je hinjaknai boro bonin boho tong no saw ni je sathani saw no keram khairu ampore phayo pinworm bolte phaikya ni kirmi je chigun kirmi je kufu ke je sung je nukmanita amno ke sung pinworm ni amro ba parasite ni boho tong no saw amsar te kuma example tong ja etc ni rikha example tong ni ni tapeworm eba je phita kirmi ni mani amsara tong thampui bo parasite nun klayo thampui je no horo phaine ni thuini bani bo parasite nun klayo amsara je siluk eba je ruwa boro bo parasite no klayo kan khani ni thani no ni sago kawi no saw ambagi anga sini next type of heterotrophic nutrition thalayana amno sung no holozoic nutrition tabo holozoic nutrition omo sini heterotrophic nutrition bisingo last type sini actually heterotrophic nutrition तीन रकम नि heterotrophic nutrition तो saprophytic parasitic te holozoic है last type okleyo te last type okleyo am bolte omno zone se develop type of heterotrophic nutrition amte hini hanjao gotao sung bujile na holozoic mane tam holozoic mane emon heterotrophic nutrition bunyo to sauno kintu bo haino buni kusubi saya ebo buni busak bisingo tongi saya bo direct solid food no saw direct wakhagri saw emon জীব জন্তু এবা এমন অর্গানিজম যদি নব কুসুবিছা এবই যদি ন ওয়াখাগিসা নাই আমতি অর্গানিজম নকছে বিনি হেটারটপিক নিউট্রিশন নকছে হলোজইক নি হনাই ফর एग्जांपल नंले तांखा जाबा नों कुसुबिसा वाहिदा नों बुखु बैसाबले न वाखागिसा वाखैसा नों बुखुक दं गनों आ हिसाबति हलोजइक क्लेब आम हाइके न काइसा मुसुक बामथिं क्लेब जाब्रा न वाखागसा बो हलोजइक न आफरते तला थांनायना काइसा कुरमान नायनि दि कुरमाबो त बिनि बुखुक दं आगो दं बो वाखागैसा सो बो हलोजइकन क्लेब इन फैक्ट मोस्ट अफ द एनिमल्स केन जनो पन नों नायनि दि केन जबो बो बिनि बुखुक दं बो वाखागैनो साव सो एमन ऑर्गेनिज्म जे बुनो साव ठीक আছে बो त हेटरोटॉपिक था बुनो साव के तो ख बुखति जनि चाहके जेमन समाजगा सेब्रोफाइटिक नु खबर ख यारं तिसाव पैरासाइटिक नु ख बुनि बसाको तंगै कुसुबि चाव किन्तु हलोजइक ना का वाखागै चाव बुखति चाव बुखक गना ए आमतै ऑर्गेनिज्म रखनो से बंनि न्यूट्रिशन न हलोजइक न्यूट्रिशन एबा हलोजइक एन्ड हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन हनै हुनु गताव पजगा बिनि एग्जांपल किस नाइलिया ना एग्जांपल जब मैन कैट cattle deer frog fish emoiba etc ajaga man bolte na nang cat bolte na aming cattle bolte na musuk deer bolte na musai frog bolte na yongla fish bolte na ampro ja ki ja special emoiba ta emoiba angkha sing unicellular ni no eba je single cell by slamjak ekta organism bo something it looks something like this ta bo to single cell ni slamjak bini buhuk biang ni tongnai bin buhuk krifano bo directly bo organism no bini busak bisingo buhuk haike slamai kusubi monogui saw sorry kusubiya monogui saw ambagi bini o sathaino bosang holozoic ni hono gaso last liang saw no holozoic heterotrophic nutrition bolte emon organism je bini je sathaino monogui sanai buhuk ti dawi sanai kusubi sanai ya monogui sanai yamti rokno se holozoic heterotrophic nutrition ani hono ओमफ्राय दिनैनि क्लास अमेनसे बुथाखलायानो ओमफ्राय सिनि
लाइफ प्रोसेस नि पार्ट 4 नासिं थंदि आम दातिनो फायना थैंक यू